argia hemen zagon obiektu bat da, berez, argilauki bat, boril bat, ez da gauza hondirik. Ikusi hemen ezagun ze historia duen nola lanetik kirolala pasagean. Nahi dut, kirol bat da, baina kirol bat ego tradizionaletan sartu. Materialaren onduan bada memoria imaterial bat, eta horren gana joan geha. Jendek nola sortu duten prozesu hori, sorkuntza prozesu hori nola sortu den, ze ingurumenean, zer gogo edo asmoarekin. Oso objektu anitzak dira, aldi berean oso esanguratsuak dira, gure historian, denak ezagutzen ditugu, naiz eta beraien artean oso ezberdinak diren, eta uste bakoitzak ekarpen bat egiten diola, euskal gizartea zer dan, zer izan den, nondik gatozen eta noragoa zen ere bai, ezta? Nik uste danak daukatela bere esanahia kontakizun horretan. Lehen egin dira, orain sortzen ari gira, eta gehien bat zen konfiantza emaiteko eta geroan ere gauzak sortuko ditugula. Baina sortzen ditugu bakarrik elkar ezagutzen bali magea. Elkar ezagutuz, eskolerri mailan hartzen gira, zinez aberastasun bat badugula. Eta horrek sortzen aldu ezakitolako dinamika berri bat. Hemendik talde lan bat da. Talde lanean ari gira, Tolosako talde batekin, iparraldean eta baita ere Nafarroan, Iruñean. Eta hartu ginen, ez ginela ongi elkar ezagutzen. Administratiboki zatitua gea, iparralde, ekialde eta mendebalde. Eta beraz, erabaki ginen, memorio kolektibo hori pixka bat ontzea. Eta hortarako joan gea objektuen gana, baina objektuen bitartez esplikatzeko kontekstu historikoa, politikoa, soziala, Euskal Herriaren alderdi guztiak aurkezteko modu bat izan da. Hasigia beraz liburu bat idazten, pasa ditugu kasi 2 urte talde lan hortan. Berdin du non sortuak izan diren elementu hainbat daude, 50 liburuan, 30 erakusketan. Askotan elkarren berri gehiegi izan gabe ere erakusketa honek adierazten du badaukagula ondare hori amankomunean eta badirela elementuak arregoteko modukoak direnak. Berdin du administratiboki non jaioa izan zaran, kontatzen duena da Euskal Herri osoko kontakizun bat. Eta nik uste hor danak islatuta ikusi dezakegula gure burua erraz. 50 objektun bitartez kontatzen ditugu Euskal Herriko alderdi desberdin guzi horiek. Ez dugu ez kasurik egin ez tipologiari, izaiten alde objektu zaharrak edo berriak, eta izaiten alde beraz goxoki bat izaiten alda edo kate industrial bat. Denetarik pixka bat. Liburua duela urte batzuk ezagutzen dugu. Etxepare Euskal Institutuan oso presente dago liburua, iruditzen zaidalako oso ondo kontatzen gaituela nor garen, nondik gatozen eta zer egiten dakigun. Eta asko erabili izan dugu kanpoko harremanetan, opari bezala, eta asko inspiratu gaitu. Eta iruditzen zait erakusketak oso ondo jasotzen dula liburua beraren esentzia. Alors l'idée nous est venue en fait juste en voyant le livre, on a trouvé l'objet très beau et en le feuilletant, on a vu ces images qui donnaient envie presque de rentrer pour aller toucher les objets, rentrer dans les ateliers et on s'est tout de suite dit ça va faire un super projet d'exposition. Ça tombait bien parce que toute l'équipe des Mendic avait déjà pensé à un projet d'exposition et on s'est rencontrés à ce bon moment. Eux ils attendaient la bonne opportunité et nous on avait envie de présenter leur projet à Irisarri, à Hospitalia, au Centre d'éducation au patrimoine. Egia egan, biziki konten gea, zenta bagin nintuen asmoak erakusketa ibiltari bat egitea, baina biziki konten gea Irisarrin hastea. Hemen erri txiki batean gea, baina leku eder batean, eta badugu hola mami hori erakusteko leku bat iduritzen zaiku ederra dena. Il présente à la fois le patrimoine immatériel, ancestral, d'objets artisanaux. Il raconte aussi le patrimoine en évolution. Aujourd'hui, ce que les entreprises proposent comme savoir-faire et ce qu'elles peuvent inventer demain. Donc nous, ça répond vraiment à nos missions de transmettre un patrimoine qui soit en dehors des clichés, en dehors d'une folklorisation du Pays Basque. La scénographie a été construite sur mesure par Emendik, vraiment pour Hospitalia. Naiz eta ez den gure usaiako lana, eszenarioak egitea, baina bai guk antolatu dugu. Eta hemen ere struktura bat, pasatzen gea
surf taula batetik, Bilboko baldosara, eta hortik gauza arrunt desberdinak ikusten ditugu. Bidaia bat gure herriaren barna. Ce qui est intéressant dans ces objets, c'est qu'on s'attend, quand on voit le titre de l'expo, l'histoire des objets iconiques de Pays Basque, à des objets traditionnels dont on a l'habitude, le maquila, l'espadrille. Et finalement, on retrouve des objets qu'on ne connaît pas forcément, qui nous présentent des récits d'hommes et femmes qui ont su innover, proposer d'autres visions de l'objet initial, de leur patrimoine, et transmettre une culture et un savoir-faire qui sont méconnus de part et d'autre du Pays Basque. Argiaren onduan zerbait hola hautatzekotan frango diferentea, denboran eta bai egiteko maneran eta baita ere, naiz eta kirolean gian ere, erakutsiko nuke Sanchezki skatea. Jakinez, lehen skatea Europan Irunen egin dela. Beraz hor, 60garrena hamarkadan geha, eta skatea jatzen da Kaliforniatik, baina familia bat bada Irunen, Sanchez familia, Sanchezki marka zaukana, skiak egiten zituzten, eta familiako semeek ikusi dute skate hori jatzen miagitzen, eta segidan hasi dira produzitzen. Beraz, lehen skatea Europan Irunen sortzen da, eta lehen skate parka ere Donibane Luizunen egiten da. Sanchezki patinetea, umetako oroitzapenak ekartzen dizkidalako gogora, eta gainera nirea ere naranja zan, erakusketan agertzen dena bezala, eta gero badaukatalako debilidadea kasko grapagailuagatik. Horrek ere, iruditzen zait, bizitza guztian presente izan den elementu bat dela, umetan, eskolan, etxean, bulegoan, ikastolan, orduan, bi aukeratzekotan bi elementu horiek. Le projet a été rendu possible grâce au département qui est propriétaire d'Hospitalia, qui a permis de son côté de financer la création de cette exposition qui a été conçue entièrement par Emendik, donc la scénographie, les lignes, le choix des objets. Et nous, du côté du département, on a mis à disposition du lieu. Ginuen proiektua alde batean eta bestean eta erakusketa ibiltari bat egitea, baina pandemiarekin gauzak murriztu india. Hemen Ana Ruiz del Valek, Hospitaleko arduradunak, ideioi izan du, eta beraz plazer bat izan da ospitaleekin eta elkarlanean aritzea. Comme d'habitude, on retrouvera des visites guidées de l'exposition, des animations cet été, tout est en ligne sur notre site internet, une programmation vraiment dédiée à Emendik cet été et même à la rentrée puisque l'exposition va jusqu'au 14 octobre. Bai, errepikatzen aginukela, baina momentuz ez dugu deus antolaturik. Et vraiment l'ambition, c'est une fois qu'on aura fini à Hospitalia, c'est qu'elle puisse être itinérante. Nik uste bizitza luzea eduki dezakela eta nik behintzat bizitza luzea opa diot. Ez bakarrik hegoaldean, uste gure mugetatik haratago ere oso erraz mugitu daitekeen erakusketa badala eta batez ere munduan barrena edonork oso ondo ulertu dezakena.